Ja, zdravo, reči. Aha. Kaj delaš danes popoldne? Načeloma nič. Zakaj? No, te pa pridi k meni, bom nekaj skuhala. Pa ti to resno? Ja, hvala, da tam kuhaš. Ja, ti me boš še enkrat dobila s to za tvojo hrano, ej. Ne pretiravaj. Ob 5 pri meni, v redu? Ok, zmenjano, bom prišel. V redu, ajde, čau. Se vidimo, pa, čau. Zdravo. Dober dan, pizzerija Hitri Gonzales, prosim. Eno veliko margarito, prosim. Margarita, ok, kam pa dostavimo to margarito? Ob Gozdu 70. Ok, v redu, malo bomo se počakati, ker je ful gužva. Ok, hvala, adijo. Adijo. Dober dan, pizza margarita z ekstra kečapom.